Fl-entratura tal-Palazz Presidenzjali fil-Belt Valletta, it-tebut ġo fih l-eks Prim Ministru eks mexxej Laburista il-Perit Dominic Mintoff, espost tal-qima tal-pubbliku ftit sigħat qabel il-funeral statali. Fost l-ewwel li marru jsellmu lill-Perit Dominic Mintoff kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Għal-ħabta ta' nofsinhar marru l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat flimkien mas-Sinjura tiegħu Michelle Muscat, segwiti miż-żewġ deputati mexxejja Angelo Farrugia u Tony Abela flimkien mas-Sinjura tiegħu. Il-Palazz Presidenzjali marru wkoll l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista, il-Grupp Parlamentari Laburista u kandidati Laburisti. Eżatt wara li sellmu lill-Perit Mintoff, il-kap tal-Oppożizzjoni iffirma l-ktieb tal-kondoljanzi. Aktar kmieni mar l-Eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta George Abela u s-Sinjura tiegħu Margaret Abela, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u Kate Gonzi. Marru wkoll l-Speaker Michael Frendo, l-Avukat Ġenerali Peter Grech u l-Prim Imħallef Silvio Camilleri. Diversi ambaxxaturi marru jagħtu qima lill-katavru espost fosthom l-ambaxxatur Ċiniż. Marru wkoll il-Presidenti Emeritus Ugo Mifsud Bonnici u Edi Fenekadami. Marru wkoll l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Giuseppe Merċieqa u l-Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Brigadier Martin Xwiereb. Attendew ukoll il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Rappreżentanti minn unions u minn entitajiet oħra marru jagħtu qima lill-Perit Dominic Mintoff.